Bog svima ljudi, ovdje je Duje sa kanala Duje Gaming je. Danas ćemo igrati Clash of Clans malo za promjenu. Kao što vidite, ja sam 5-6 level. Učite moj clan Crow Clans, tu su ja, moji rođaci. Odigrat ćemo 4 borbe, ajde da počnemo. Prejak. Prejak. Prejak, ali previše ima ovoga Dark Elixir. Te žene što imaju da su slabije, imaju više ono Dark Elixira. Dajmo, čekaj. Ništa. Ne. Evo ovoga ćemo napast sljedećeg. Eto. Ne. Teraz. Dajmo njega, ne, da vidimo idi. Eto, može. Eto, njega ćemo. Pobacit ćemo sve divove. Pa njih. Pobijedit ćemo 100%. Garant. Znači, napravit ćemo ovu borbu i još upalimo. 3 do 3. Borbe popalanje prelaza. To ništa nije. Pobjeda je naša. Kako se ovo se nešto pojavilo bez veze. Niti me je briga. Niti me se dalo čitat. Da, Elixira ništa. Titiri titi titi timp. Tim tim tip 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 tip. Tip 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 tip. Moramo vratiti jednog diva. Okej. I timp. 10 i bit će jedan goblin. Ali za ovaj put imamo pam pam pam. Stavit ćemo 1, 2, 1. Ko naručeno.
ajde da počnemo ovu borbu. Opet, još jednu. Napravit ćemo ovu i još dvije. Aha, toga naravno, rado. I da ga ja napravim. Gađaj ti, Andrej. Jo, mene jam si da ćete. Ovi Andrej samo gađa, ono. Pobjeda. Uđite u moj klan. Moj klan Crowfans, ako već nisam rekao. Uđite. Tu su biti svi moji rođaci i rodbina. Znate kako to ide već. Ovu 13. Ovaj put nećemo uzmati hilera, nego ćemo uzeti malo ovih 19 komada. Dva. Ovako je lakše. I tako je još dvije borbe i to će onda biti kraj serijala ovoga. U komentaru mi ovako pišite da bi voljeli da snimamo ja i propali youtuber proba da se nasmiješ izazov. Već je snimio sam jedan Water Challenge izazov. Da. Dobro je ispalo. Za mene. Ono. Neću toga napasti. Tako da znate. Da vidimo. 104 Ne.
Ovo je ono samo nakupina, ono. Nakupio samo oružje sa strane, sve odbacija. To nema nigdje. Baš ćemo mi sad ovoga napast. Jeste ga pronašli? Ne, evo sad, evo ovoga napadam. Može. Kako sam pogodio, nema nigdje. Može. Čula sam zvuk. Jako mi to na srce. I bok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu Clash of Clansa. Ako budete htjeli da još snima, pišite u komentare. I to bi bilo to od ovoga videa. I bok svima, imate jedan veliki pozdrav s mene. I naravno like, share, subscribe i bok.